na se nka bloggers o ma ba besum but onyame a wafrɛ saa papa no onyame a wasoma saa papa won se na so won fa so okra se mo papa wo su Bempah no esan se so papa wo su Bempah ti me panane e ma mo nkwaseafo mienu wei na wo san be hye mo chi se mo mra na mo medi papa na tem mo mebubo no audios na wo ne nam na wo record amanfo hwɛ apostle atwa me ka sem ba konkyere wo you are praying with fire sesi aso so kita boss na wo so kita hwa Ghana need president so Persia ne Ghana ka obedem umebiem osisia no Ghana audios na wo ti abrochira afuri se wo ye guy no wo yonko be mate abrochira ha o yonko be mate abrochira wo si play no audio just one audio play na won kire wo se wo ye master wo de ne na wo ka nga na nyenyenyenyenyenye de wo mu ni papa wo su Bempah ntem no ye no nti wabɛhyɛ mo chi sɛ Ghana need president and mo mɛko na mo mɛgu n'animu ase mo mɛbobɔ audios anka me wiase fo mra mɛyɛ what ho na wonam ɛna wakɔhyɛ papa wo su Bempah mo bɛhyɛ wachi ɛna oni ngege ta wachi kwa record papa no ne bɛgu n'animu ase kwa record papa no mɛtu wo fo sɛ ade a wo yɛ ehu papa jai owu su Bempah kodi ne bɔne ama ne me face ni problem on na esie so yɛ nyame nipa me kwaka we ya na tem didie nani de hen me kwaka we ya kin na wayere ho a wo bobone ne de hen masa bekirem me kwa adwuma ba anwumre mommode na munhia me say Ghana need president papa masasi subiem de enti apostle entry bebo audios de enti ananko mo konka wie mo nyame amo mo kwan to destroy you no Appiah bebreka audios ni videos ni naked pictures abegu abontene no eno na ma agragra di meka kwahye o machi no because omo pro madwen yo so mo ye smart Pero ba de ase ode me nkwa ache me na mojo redi me wafu san na ketema eda abodwum eno wa wo hwe me so de wo nkwa acho enen sembe na agi atese ewe social media so amede eba besomo emu PSC aka fire lady ne he na natili mi bebieja ede amamo ababa obi Pep Donkor ede nsembi abeto abonten afaye Reverend Osi Bempah na momenko tie nsem ababa we ede abeto da me mabo amo apostle entry mebo amo monka nche wo Osi Bempah se de wo ne engege ntem no me mentena ho mamo monkwasiafo mienu be mfamani meye fomo mentena ho ema monfamani meye fom momra bonte na mmeka nche wiase eno na mebisa apostle entry wa na wo ba menchen eja lokoda wa na ma menya ntie se de ntie engege asoretia Ghana need oba papa bi oba so no oba odi na dwuma to ho no asore kwotena ma Ghana me so pese wo boa de ben wo mo ayesisi wo mo ntime nkasa ema wo mo na won kwasea engege jimifo oni papa Osi Bempah mo boni bia modi a mo frɛ ne sɛ mo na mo frɛ mo sɛ mo yɛ nyame nipa ma men kan kyerɛ apostle entry ye ntrati mi o oba besi ame me sole ya me si mi ntwi makeup bia mfa mamo so what yas nti ye ntrati me wo sister ne hye camera chi wo sister ne ntimi nyinanim nti se mo ye ready se mo de papa Osi Bempah be sa ba no da part a ye ntrati me because me catch papa Osi Bempah say ne camp no obi free ho no mo ba be bomedini a that means we are aware until the fight will start again because I hate nonsense me kwa adwuma akwa akopesika ba eye me kuro mu kasa na me ka na nya borofo a me hia de be black to nko ade papa metimi express myself enti say repeat bim de enti amosoriti a papa ayi de be Ghana need president ye nunti sofo a ofra wo ho so ya apostle anka madia be amankra do mebo audios anka madia be black kokobu mebo audios anka madia be yemfa ne se biscuit momra mebo audios wantimi amomo bia ma mebo audios no eye wo a ofra wo so ye nyame nipa wo ye sofo adan a papa Osi Bempah sa hye Appiah naked bia aba abonten ase enu nti mo fo so na chese nka mo di papa na temo ake kansem bia me wiase nyina hu se Ghana need president wonye obia na se nka bloggers o ma ba besum but onyame a wafrɛ saa papa no onyame a wasoma saa papa won se na so won fa so kora se mo papa Osi Bempah no
esanse so papa wusu bempeti me panane ema mo nkwase afo mienu wi na wo san be hye mo chi se mo mra na mo medi papa na tem mo mebubo no audios na wo ne nam na wo record amanfo hwe apostle atwa ma me kasem ba konkere wo you are praying with fire sesi aso wo kita boss na wo so kita hwa Ghana need president so Appiah ne Ghana ka obedem wo mabiem Wasishia no Ghana audios na wote abruchira afuri sa we guy no wa wo yonko be mate abruchira ha o yonko be mate abruchira wasi play no audio just one audio play na won kire wo se we master wo de na wo ka nga na nye de wo mu ni papa wo su be mpantem no ye anu nti wa be hye mo chi se Ghana need president mo meko na mo megu na ni mu ase mo mabubo audios anka me wiase fo mra meye What's one na wonam ena wako hye papa wo su Bempah mo be hye wachi ena oni ngege ta wachi kwa record papa no ne begu na nimu ase kwa record papa no metu wo fo se ade a wo ye ehu papa jai wo su Bempah kwedi ne boni amane me face ni problem on na sie so ye nyame nipa me kwa kan we ya na tem didi na ni de hen me kwa kan we ya kin na wa yire ho a wo bobona ne de hen masa bekirem me kwa adwuma ba anwumire momomode na munhia me say Ghana need president papa masasi subiem de enti apostle entry bebo audios de enti ananko mo konka wie mo nyame amo mo kwan to destroy you no Appiah bebreka audios ni videos ni naked pictures abegu abontene no eno na ma agra di me ka kwahye omo achi no because omo promadwen omo so mo yes smart nti omo kwaje agra esika na agra pamo de be ne nkrofo bi afina chi no di me ka befa wo mo na so mo wi so agrada da bi o ono obi a watimi ascan the whole Ghana woye word cinema woye word cinema ono sha wo be hye mo chi ni nyina ne ba wo no so twa be mo ne se omo ebe yi nsem ni nyina la esanse ni nyina the king is the be owusu Bempah the king is owusu Bempah ena mumienu mo agimi engege ni apostle entry agrada hu se mo agimi mo ye nkwase afo enu to obomodi an be hye mo chi na afi ensem na eboboba no na load na kogu papa owusu Bempah so ne asa da banka ba ye dey abegu ni sa tam ne ye dey ekobiem enu na agrada ehwehwe se ya ne ho be dey ebe san kwasia ya kwa kansa mo gira ho na gaja enye de ehie ni Ghana need the president ade na ye ya mudiri me ka ba atake no mo mfa meto wiem esanse mo se papa owusu Bempah nti na mo ko na me mo nkasa mba akonkere mo apostle entry ni engege mo ntimi fa papa owusu Bempah threat me because me kofa naked pictures bi ama abontino papa owusu Bempah na asoma ne nkwala ena o makọ bode be Appiah bebreka ena o maworo no mo de na deja abeto abontene enu na Ghana need president ehunu nyansa ka kire mo se aswe die sofo panini kwansa wo do ho gi mokora anke ye wiasefo na ese yesa de we anke fatama ankrado ana se ka efatate na mo omudu omunnim awurade ye na yesi ye bi kwan no ye na yesi ye kire mo de ye na sofo mu a wonsa shade wiase a ehu enti mon kanche papa no no mfra pia no ne ntena se ne nyina ye mmerem ne ne nkasa anka asemwe papa ne kan waka bone chese mo jimi enti no na munnim nyansa enti na munnim sa asemwe se ye shoge ni mu sesi a no start so wo confess ya e de papa owusu Bempah betimi akojew amfa na nkokoro betimi de na 3 years wone ne mane dis ankwase asem ni nyina but engege wo hono so wode papa owusu Bempah be ye politics wo hono so obegu papa na ni mu ase ente no mudiri meka ene ye hyecha to wiem na je sa Appiah so diri meka menti ase na ga na ba no wa confess na kokuru papa owusu Bempah hwefom mensira papa owusu Bempah so onfa ne naked onfa ne kote enkoto ngege fa so sama kwa ba ne mu odin yi biem esade ba attention tv sumpam chomo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so fama makra mo da sene esam share